uoči vesti stigla nam je i ekskluzivna informacija, pročitat ću još jedno, stvarno je čista ekskluziva, kaže, neverovatno, kaže, zbog sve štete koju su, dakle, kao pretrpeli i u medijima i u javnosti, Ekonomski fakultet skinuo je Zdenka Tomanovića sa blokaderske liste, sa njihove izborne liste, pošto zašto Ekonomski fakultet u Beogradu, zato što je Zdenko Tomanović bio njihov kandidat, njihov predlog. I sad pazite šta pišu na internoj grupi. Mi smo se infiltrirali u njihove grupe, ja mogu ovako sad da pokažem, uprema se, što se kaže, da ne bi ugrozili naše izvore, ali kaže, uprkos svim izrečenim lažima prethodnih meseci, činjenici da je za nas među najkorektnijim ne studentima koji su imali veze sa pokretom i činjenici da ne zna ime ni jednog studenta osim onih sa kojima je razgovarao, odlučili smo da skinemo advokata Zdenka Tomanovića sa trenutne preliminarne studentske liste. Ste vi nešto razumeli? Ja nisam ništa, majke me. Ali kaže, evo još jedan put da probamo. Uprkos svim izrečenim lažima prethodnih meseci, kojim lažima, činjenice da je za nas među najkorektnijim ne studentima, pazi, ne studentima, koji su imali veze sa pokretom i činjenici da ne zna ime ni jednog studenta osim onih sa kojim je razgovarao. Dobro. To kvalitet reki. Što ne znaš ime ni jednog studenta. Kaže, odlučili smo da skinemo advokata Zdenka Tomanovića sa trenutne preliminarne studentske liste. Iako plenumi imaju autonomiju da izaberu svoje kandidate, smatramo da osobe čiji PR polarizuje studente ne treba da se nađe na listi i da mogu, ako postoji potreba, da pomognu našoj borbi na druge načine. Ali da konkretno lista ima poseban značaj za pokret i narod koji nas podržava i da zato ne sme da postoji ništa što bi dovelo do sumnje u nju. Aha, Zdenko Tomanović deli i sumnjivo lice, da. Pozivamo sve druge plenume da urade isto i skinu polarizujuće kandidate sa liste kako bismo mogli da uđemo u izbornu politiku maksimalno jedinstveni i kako bi unutar studentskog pokreta vladao mir i uzajamno poverenje. Do ispunjenja zahteva izmišljeni Zdenkić. A čekaj. Odluka postaje važeća izglasavanje predloga VSD. Sad evo da pitam, pošto, okej, skinuli ste Zdenka sa liste, a rektora? I rektora, skinete i Aleka Kavčića. Jovo Bakić se zame na listi. Evo Kokanović se tuče po kafanama, što njega skinete. Ne, samo polarizujuće. Ne znam je li ovo Bakić, pa svako od kog smo nabrali, tu se ne zna ko više ono deli drugo. Onaj prilog, studentska lista, molim vas, što je napravio naš kolega sa Pinka, Srđan Kulekalović, da se podsjetimo ko su sve tamo na listi, oni su svi polarizujući. Nema ni jedan da nije polarizujući. Oni nikad nisu bili nepolarizujući. Bože. Oni su uvek se predivali za ono što im odgovara u tom trenutku, pričali politiku koja njima odgovara. Ali nije mi čudno kako može da Zdenko Tomanović, advokat, bude kandidat Ekonomskog fakulteta, a pritom se oni žale što ne zna ime nijednog studenta. Kako da zna kad nije nikad bio na fakultetu? Kako veze ima sa ekonomskim fakultetima? Potpuno ludilo. Isti blokaderi koji sada ukidaju i zabranjuju Zdenka Tomanovića, čuli ste i kako i zašto uskoro će biti na našem portalu, oni su, kako smo mi na Informeru i prvi najavili i pustili one snimke, otišli kao u međunarodnu misiju, otišli su u Nemačku i kaže, sada javno priznaju kome idu da ljube skute. Kaže, sigurno nećemo ići u Moskvu. Oni su se potpuno odgradili od svake moguće potencijalne bilo kakve saradnje sa Rusijom. Dakle, gas, ništa, nema ništa, nafta, ništa. Samo da zna srpski narod. Dakle, oni su protiv Rusije. Kaže, kada je reč o njihovim spoljnopolitičkim smernicama, poručeno je, mi smo po treći put u Berlinu, bili smo u Briselu, ali sigurno nećemo ići po savetu Moskvu. I to sve prenosi Nova RS. Ne izmišljamo mi, nego to oni kažu. Pazite, spoljno-politički tim studentske liste i to predstavnici 3 univerziteta, Beograda, Novog Pazara i Niša. Spoljno-politički tim? Fali im Kragujevac, jeli? Kaže, bili su gosti na jednoj diskusiji zatvornog tipa u Berlinu. Reporter Deutsche Welle bio prisutan. Pa ih odruko reporter Deutsche Welle. A onda su oni odlučili da izbace Zdenka sa liste. Pa to je tako krasno, što bi rekli njihovi omiljeni Hrvati. Znate, pričat ćemo